Wey'ngane zakwethu, uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'threndayo laphana wey'ngane zakwethu, Umkhanyakude TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Sila esibheka khona abaculi abakhiphile nabaculi abasazokhipha-ke laphana wey'ngane zakwethu. Umculi okhiphile laphana wey'ngane zakwethu uKhaza ukhiphile-ke laphana i-singing track yakhe lapha afeaturishe khona umfana omncane uMjolisi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Isihloko sengoma laphana sithi Bangidlela Umona. Leya singing track imnandi kakhulu-ke laphana wey'ngane zakwethu, ikhona khona la ku-YouTube. UKhaza insizwe esiyaziyo laphana eqenjini lezelamane laphana wey'ngane zakwethu. UKhaza futhi laphana akalona ivukane laphana wey'ngane zakwethu. Umsebenzi wakhe muhle kakhulu ngale ndlela eyisimanga. Thina siyi-channel nje ehamba phambili uMkhanyakude sithi sikuthulela isigqoko wensizwa yakithi. Muhle umsebenzi awukhiphile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Owelama EP esanda kuphuma le ahamba kuyona noMdumazi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyacela uma umusha wenza okulungile laphana, cindezela subscribe, cindezela nebheli ukuze uzothola njalo ama-notification uma siposta ividiyo entsha.